Hi, I'm Asalika and I'm from Lotoka and I love Today FM. Today FM rocks. Today's hit music on Today FM. Ni sambulu binaka. Sei ko ngo na pagalelek ni nonde tutu ko na mbungi ndindai. E sama ilenga ndo na tangane salamuria na kena ya ndo na pagadala kama inandi na kabini kuwa. E pangdita na tambani obisa ni tangane ngo endre batagati ko na motoka mai matintar mengole ani ki wangandra ni berni mayado na pagadala ka e na mateni hotel na tano Sky Lodge. E pangdita na tambani obisa ni sesang ni matatabina kati ko na ngaunugo na buni kena mayado na pagadala ka ngo ka ni se pagadanga utoka na kena bibanga ngai. Sa parita na lotu katolika na nanda banua ni na toru ba kendo na bibanga ngai e na kena bakabutui mai e sone tukutuku ka kila kasa mtegikina ni rendo ba ngaseni na ngone na lomo ni lotu ne tukutuku e tambaka na TVNZ's One News e na mbongi kartu kai ni retoa bibanga ngai tiko e na vika endo yado tiko e na lomo ni lotu ka kila kasa mtegikina ni ra baedor sartinga na mbete kir na gasni buli tambaka na One News ni ira na betungo era ngole mai New Zealand mer mai bengarabi e na Pasifika kambala buna ngauna ya tiko mai kina na vika kile kasa mitaki kaya ndo na bete ni lotu Father Sulio turanga kadhibi ni reto na ndikeba na betu tuku embasi ke tiko mai kaya ni ke ya me ndina erto na kere na linga ni bengarabi ni lawa mena bibanga ngai kina ia ke to se waragi tinga endo ni tuku mai buana liu ni lotu katolika e na nonda bonua Archbishop Father Peter Lloyd Chong. Endo na bole lebu kina tambani ngoni sala na kena sianga ndo ngarabi binaka na takadaka mai beir na kambani kara kontraki taki kiberto. Kana bunlewani FRA Jonathan Mua ni ongo na lenga ya tiko mai e na vida na embaksaoti. Warita ko mua ni lengongo esanga endo bakabuna meratotongi labutaki na kambani era tauri kontraki se meratagatale ia mai tukuna ni sa lutu walilai na kisi ni kena sanga endo ngarabi bina na tagataka ena vida na bulu sauti me baka ni sa baka ukotaki na non rabi na be kambani ongo kina gito sabandoni na nona sanangito mai na timi ni soka ni suba na moni madongo na goalkeeper se ndaudingo polo ombine amino matinagara elevena to mate tiko mai na timi ni ba kame kere na nona visa o timi na ngauna ndola kin na katumba ni nona kere visa una ndongito na maki mena bebu ke sarbo lebu kin timi ni korturanga na sota kin timi ni rewa na Vodafone Premier League waraka tel tigo suba na noto na lewe na mai na timi orato na ndongito to manda ni timi nimba o Simeone na benu atunaisa na udukindi ke laisenia raura nika kwani ngule thaba na kiana na paritaki na ngito ngo na FBC TV wakina na FBC Sports Channel mai dabe kirna pagalele kanino ande tukutuku na kiana ikuri erano na semana stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM Ndi pagdating binaka. Radio Fiji 1 Nandomo Iviti.